Baik, Aina Zahra ya, kembali dari Pondok Pesantren Abu Musa. Sepertinya nih dari Abu Musa semua nih yang empat-empat yang akan tampil ya sore ini ya. Kompak nih ya. Oke, Aina sebelumnya sudah pernah ikut? Sudah, ngomongnya itu di mic. Iya, biar kedengeran. Udah pernah? Ceramah. Oh, ceramah ya. Dai berarti tahun lalu. Oke, sekarang pindah ke Hafiz gitu ya. Oke, baik. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya, tetap tenang, jangan buru-buru begitu ya. Dan perhatikan bacaannya. Baik, kita mulai. Untuk anak kami Aina Zahra ya, kategori SMP ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, alhamdulillah. Soal kedua. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Alhamdulillah. Soal ketiga.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم. Ya, ini mulus nih, nggak ada bel nih Pak Ustadz nih ya. Ya, gimana nih Pak Ustadz nih? Iya, alhamdulillah, makasih. Bagus, mulus. Cuma ada untuk diperhatikan anak kami Aina Zahra ya. Coba stabilkan mad jaiz munfasil ya. Di atas tadi sudah bagus. Wa ma yakhda'una illa, sudah bagus kan? Kemudian apa tadi, la tufsidu fil ardi qalu innama, sudah itu. Tapi begitu masuk pada wa aghraqna ala, itu cuman dibuat 2 alif saja ya. Kemudian satu lagi Musa arba'ina, Musa arba'in, harusnya seragam panjangnya ya. Semua mad jaiz itu panjang. Di atas tadi sudah memenuhi, di bawah atau seragamkan dari awal, umpamanya semuanya menjadi 2 harkat kan, 2 harkat semuanya, nggak masalah. Tapi ini nggak stabil dia kan. Kemudian mengulang sedikit. Tadi ada diulangnya su'al azabi. Yang baiknya mengulang yasumunakum su'al azab ya. Jadi begitu, mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih gitu kan. Jadi itu bahasanya itu sempurna, dia maknanya sempurna ya. Kemudian bisa sedikit power suaranya itu jangan datar aja ya. Coba ada apanya, ada gregetnya kan, gregetnya itu nilai juga dia enak ya. Tadi rata. Ya, lagi sedikit lagi ya. Oke, baik ya, makasih ya. Oke. Dari Pak Ustadz Yuni Maha. Ya, baik, alhamdulillah tuntas ya segi hafalan. Yang perlu diperbaiki satu lagi yaitu masalah rotipis juga, masih rotipis ya. Seperti tadi wa idnajainakum min ali fir'auna min ali fir'auna. Itu kurang tipis ya. Nanti coba belajar lagi yang tipis, benar-benar tipis. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ananda Aina Zahra. Silakan.